bwa la mitingi la reisi se mriende ya kense na mnaino. Enga mwanao. Ashila hangwe, yede na mnamba, wachila hangwe. Lesibe lineze marina zito wazinu basi. Njakamba de na mnaino. Halafu kabati hata. Na mwede mashileze diskurza. Safara. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد. Kwezi mafundi wangu, wa baba hangu, wa dada hangu, wa nasho hangu, wa nama wanzani. Mwenyezi Mungu kujajalia iko mahala ni mlio ngani wanono. Iko waritendea wa uharumezi rehema za Mwenyezi Mungu. Wazungu wodo hamba ukana, si votre âme et de roses, tes paroles seront parfums. Comme uongo uononai wakati uonesa usikitifu. Comme uongo utulilia basi wakati yo uka tranquille. Kasida ya kauhezi wa bala, la ilaha illa Allah ruhamaka ya Allah. Karitina Mwenyezi Mungu katinda awe na wede ritauze rehma. La ilaha na'budu, mfumi watu wede ruhabudu yo. Basomu sizoni huwa raziquna wede uririzukio. Wa mushafi'ana wede ujorisove. Yo eka ngamtiwe kasida hamara ya bili ngamjo udunga mwishili. Tijaba anubu watukufu, nijeni mwambieni ya uka osi kwa lelo na mnive nafasi nishukurie o shababi o wanama boko ngami haruma umani nga sina mahami tano hunda mahami hili au mirara tikati maana no shababi waho mji mtukufu wa ikoni tikawaona na ikabisa tikati maana no shababi wa mitamihuli tikawaona na ikabisa sha andilo usiku wa jana ngamu matengeleyo nanzane nani nimwambie ni ukatika ikoni tisome so college seconde nabo tisome sambese ila 6e sekiemu nabo tika seconde tisome som sirini tisome sabande wanazioni shioni haruma mabala shio ya mafundi wa ili tikaura mpira mkauna anzabo wa ikoni demana ni mwanzaoni ntina kuododa mina Azali eketinda abo yani ulilia o wanashe wangu akawala wanashe wangu wando ulwabala Ramada Gazo Raila Arifu Muhammad Ismaila rawala utipia wala wanashe wangu warolo hitwa baitika umana no shababi wa ikoni au katika mbagari tangani hao waodo waone damu waodo ishe mizinga waodo waro wanda waka rumeze ntizindo waji waodo wakaudiha Hamada Gazo wakahumswalia sash na neza masiho tijati undumo de magari ya Azali nga mono bandi ya wandu shande utisati confirme wala mbabiza wandu wa Levi na mbabiza wandu wa Zulu do Azali todo galo mji mtukufu wa mitamihuli tika usikiti ya hauka 2018 izuki wangu ya kaulo la nakadamina emanama almarhumu mutwi basi wandu wenju wa sodoni sifiae rane jammona haja haulwa watika ulinde notabilite mabani hao tika ulinda ema shababi mabani hao kapia ema pia hakai ti undwa daza shao si kwa jana ti ono karinga bo makandida wa ili mitamihuli wa gouverneri amono kanga bo makandida enda yaralwa de monefu Azali de mwana wa Azali de yaralwa ya jusilo bahiti thibitisha ya uka o shababi wa mitamihuli wa uhamaka bati vote safara lelo haukawa eshele mwana nyao mutwi waleme wa udhalilishiwa wakane mdu yakautongeza Azali yo vumbula mitamihuli zuki wangu mara mndinga mzambo ikaubidike mido wa mando wa mwabioni ya ikaubidike mido wa mando na himidia umara mndri arumu mji wa mitamihuli hedamu ya hangu kaila de damu ya hangu ngamonao emanama abutsode ikawede mera ulo mitamihuli yabasa
ngulolo mwana mshohangu tena nazira wasalimu Mwenyezi Mungu ajorehemu mzee wa hahe yani kwa umuri mwingi mtata hahe yabarikishe ndola hao ya wahifadhi tijo jibi wenge tikabo abo tijo loza tijo kanga mlolo ni riduni loze sha Mwenyezi Mungu jo wabarikisha ya wate furaha eze famizi do onando na nyinyo tipia abonge waka emana mshohatu mtata hatu twabibu wa hatu Dr. Fatuma wala timroto za misi waja uni Azali yade arenge chuiri to juangilo ndabili to na tambakarezi mu to na tamargo yamnike sante ngamona we sante o unonena mna wangami fabinis babora waswili harumo mjwa mitami huli ni uvumbu wao ya ukawa onesa ya ukana sitsondo tezwa sheri yabonga mporofite banu ubanga sina mzee wa hatu mbaba rumshahatu mwana mshohatu malika akarika yao hafariki mwana haisha nuru ne fami kamili libe umono watanga ambe Mwenyezi Mungu na mrehemu ya mghufirlie ya subirishe fami yaje yajalie namna masikiti ya omfariki wa Mwenyezi Mungu yajalie jeri furahi warjona na naombe boni wende wandu wanikwa mikiro wakanza wabaye wabewa 10 millions ni nusabeni mani encore une fois hazibeha harumo mji wa ikoni wandu wende wajuhe wanebele magari ambashe balange waeche na izo fahari ya zamba ozilangu libo baolari mwanza ola hala ura mpira morisi basi kabasi manadamu haina gari la kamoroni litorenga mateka rederi mrenge da yeno wanyanya wakati wakauro mpira wa ikoni wanonesa ujisa yabo ifonanze ikoni omji wa mitami huli wando wanisaya tina ujibi wa mdia nende miji yangu inumbi wonto ujibi wa mdia nende miji mindo aji ngejuze miji nala ya mimi fahari amongeti jabanu njeni mshukurieni bo wa ikoni bo mashababi wa ikoni bo maonesa ukana ala fahari ezengo yamba uzila kweli rileme wa urendo ajama gondi jerso do jarotwa magari ndenda roro ndaruguriziwa mono nyoti pia enge mkabala tijamba asinda silana zamba ngamina tunne banu tivuriza na publication tianti haya ukana haina mtate ujweda kuendesha ngujoni kwa majana mararu haina mbaba ujweda fanya kwezi ngujoni kiwa majana maili haina shababi ujweda hende ha reme yako ti Azali ngujoni kiwa kapuka la mvinyo kamishili yao ngujoni kwa kapuka la mvinyo yanwe ezerogoza hezirengele yani kwa naralija na yahule apu indini ya banki ya dovura basi ezenogona zamba tazinu ezenogona zamba tezi ese saile saidu indazila na zamba saidu ambona wese setsa yo ushababitsa uno ando Azali ya wanzao ngamweshele yao na mnabi rantigenedele ngamweshele yao publication namba ukana haina shababi ngujoni kwa kapuka la maja divai tsazinu gasina ntsuntsanu banu tsazinu ntsoziona jana zinu kezja parojiri bahanu zinu kezja parojiri bahanu hano emakopa ngudo ya waza ya tronko mioni hafanya kame ya mafankoa indeserse wandu wadunga Azali weido kustakibile Azali yake haja harumo mji wa nsujini wabe wa 10 millions inusabeni mani tena encore une fois hani kwa 10 millions ya beshe wa ikoni na magari wa ikoni kwa aja ya pashia lelonga mumtosoni bo wa ikoni omji wa mitami huli wamba trawa udohenda bari sarilemo wanrabo enge gala wa mkanza mwi wa hejo kaisaitimu abuya bujabanu njeni mtoseni bo wa mitami huli mjini bo wa ikoni chabari nabi shukran
enge mkabala nga mumononi tijodumbia shalelo emagarien de vidi wakamba biza fidia na babiza wamesi dumbare magari babiza mafeke wanzo waone ube wanembele babiza magari zo wende showa ikoni ushababi wamba eba nuri mtu hindi eba nukweli ngari rendo wawe namna ino mjomba hangu para kopera ngamweshele ya mjomba tula ya watije bana mjomba hangu kopera fanya mna directe wa 3 minutes aruma Comores duniani usu banukara ka uzo bulo uzo ikoni narendera bale mabilitizeri rende narendera bale ja wali sorindi rahama babsanya zapakanyile na namba na wanatumba uwo mjomba hangu kopera wandu wadunga Azali watona lapitali watona likoli watona mahakama watona mweche watona wete ile gato mtu abado hii utitoka wanele jwali wala awemvuange nyao gono wandu hamada wandu wenda arwele bunjiliyo Azali isa wandu tawanu tafadhalu ngamweshele wana bakana haina mtajo joda pwendesha kanti fwada nguni kwa majana mararo haina mbaba ujoenda do fanya kwezi toto Azali ngujoni kwa majana maili haina shabe ngujoni kwa kopa la divai ngujodambare le gari tazinu zija qala alam aqul zija tazinu tafadhalu na mwishili ezintila zila na mwabiani hari mdudo wala dondobi ele zina Firauna Azali kujaura mtu mwezaro tuje kati Firauna la'ib wede mtu yauduga wasuma si uto habari wasuma weshezi hamba haraza laza linati ude mdu auto uhunda emi wangu ngamlewa nikwele kopa la vinyo bwaza wankile wadi Firauna regele ko pala vinyo hano abekada biutsi ure mdo utso uhunda bwaza oikaja utaitima oyatso utale janza bwaza didawone serse umnike tirko munike mvinyo muone mumajire magari mwanika atanu kwa jaja wandu atobunjilioni hatele bunjilio kwa tujo kangeli fanyi wao tafadhalu bon appétit katina haja ukazalia hunda uyake kahundu hamba bora nlewe bora ya lewe bomnyawa show me the life hack that you run show me visa nema pesa se va tempo vaya le contraire mais le bon fumalo a propose wa visa na mapesa ya temro ngamonawe ajambe wao de daula kidwa tomro ngamonao wandrwahahe indeserse shama shaura hito wa Comores shauranganyo wa Comores a propose wa mapesa na visa na bonga wandu walo wawade ngabo wandu walo wawade ngabo wandu wafao enti na mtulilie benti hatungali récupérer wabwa inga récupérer enti hatubidilla wakati nja wa visa nema pesa se va tempo vaya le contraire mais le bon fumalo hamba Azali de yarongoa na hii amba ndrongowe ramwishie hamba Azali de yarongoa na amba ndrongowe maskini enti hatu
askini nti hatubwa Komoria ndo shababi wanzuware ndo ama inconscient hatinu kwa mapesa yende ya temro haharaya sabunga mwonawe mufti wai akobu nchilioni Diana Abdul Hal imuna wawonti pia emdu mwenza akili tiyambwa ngiyo na maisilamu ngiyo na maulama uwadaza idha sakata ahlul haq eko walona haki wadaza basi fayatawahamu ahlul batil annahum ala haq inde destruction yahe e societe suraru liyawm au shababuna alamun wa amal wandia ko bidirike na hamu tawanu oitira wa yeche tire hanwa wanu ndo mziki za bantu banu kabotengwe tsali nubanu wabwato ushinda to hima wakanti ya ngwatungo unwa bakapuka ekewe yarenge falasikanne halafu maudwen yanje banu yaba ya unde mpesha itwa ezeneti zo sazi timisi ngene ya tanu ngwambo hajihundu ngwambo izo Firauna mwanyanya ya mnika ukatini kwa mapesa na tijine de na temro na visa ngondo wa temro usiseza hajera mbega mmonao upashie utawe yoado waruma wenti bo wa Komori waado waruma wenti halafu wandu walona kidi wandu watukambaje wandu walona nti yatendelwa ni wandu wena mnayo engari tukambaje bo tuko ngari tukambaje amona uzetiri ko huno no wandu wa pia wapolesha yako Azali de yarongo wanai abandrongo haya eza jiridi tena fari bano problema ngo de la pizza leo ntu la pizza leo min tu la pizza hamba binari shiliane hamba bizi habari gamwishilea wakati namba ukana nyinyi wana maeskila vunyi wa twana tafadalu wikati gouverneur wikati candidat tu haralwa ni dawa tena sabapia izarege kuchiliwa wamro waiti kandida ytsimba bae wantide mai ba gouverneri wade wamro wa yeye ziru nyide ziona kapti ziona namzia baba sanga mambo jamdobi namreme kotsi mwambe ukana ni watwana wallahi ndazira nazabapia yitsungo kucha emkubali ukanyi watwana imwenda mwamro wa ukamtakubali toyi haralwa emfaume haralwa ngejajanze leo haralwa wandwa kusonye majanze wede warende shambo waloweze mfi basi ekawali sonyo waralwa wamba emfaume haralwa hende habaliliwa wabe pabi habariliwa hende hatunongo ndo yarende shambo wamba ezijajao basi yo dezajiri leo wandugo haruma voti nti itona maji itona mwenje itona msomo itona marogo woyimna conseiller privé woiti bolero ebane mjo zajiri wallahi billahi tsamba hari banu hateze bolero sheo ezi hupa rebo bolero ukawe mru wa soma we mru wa bidi mstaarabu ujaunjuyo opihoni haho wenefu wanu bolero kamonao wanunga bomdi anambia lelo tujwa kodi tujwa nrabo yakuharibanu atrabolero mhono kabo wamba mlapisa ngabo wamba hamreme tuamine keba nizo tindizo yafanya shaihani na wadunga yao yabo mkubali ya ukara mide novo kazi tiwa bianira ntihale zinti za takera ntihale ukara banunga mtugo dibali ama watwana kwezi lelo mvunzi hezi uno pia kabati mtu hapa sauti na problem wezi uno aweshe magunguno au zembingio kabati ushindo ahimi baika mbona wanwede wa mro wa wasangwa mpepe yao ndo kubali ya ukana
Eketsamba mdendo ma esclave watwana. Na mnikubali. Ekwela undabona tinjwa uendeleza sana. Babani leo nga sina uzade leo. Ekweli haunda bwezo na wabiani ya ukana o wandruanu wa mdende ni watwana. Na mnabi. Mufti Dr. Abdul Hakim wa ubunjilioni weitso yani kwa makapuka majana magabi. Firauna haben wezen pia o watatungwa wawade o wanatungwa nzao wende wasome kamtukiri wanika viza nga mrenga wa makulo shari na mavayu mduwa ni kama pesa wende watemdu harumwenzi na mkubali na mdeme kwa tima bebo mse zinuzi wono hari tuwamberi kwa wika njina retari swafi kanyina retari swafi shaka pati tabu na mkodi ngweni njima defenseur na njima midi eba midi ataka tika uchabano usiku wa leo njeni mwambie ni ya ukana Azali ngama ngudubo wa Comores ezevoti Azali kuna vuziresa watina shihaya watina barongo ezevoti kazina urewa na mkezi himajana shenda otere ya mtuje na mke milioni Hosni Mubarak ahundru 99% basi yole ya kaumbalia endeza. Ahlan wa sahlan Nuzuddin. Ekalelo ngamjibu welelo sambane mweza shonga enda akabidia keti ado hezenda yare ndo imtwana bahini Azali. Ngamjibu welelo babonde 10 millions ikoni wandwende wazi anyisi wazo wa nguri magari wa pashi watu wezi vuhune nikono wakeje maveke kutuwa na ataba mdu mzima bonuzudi ni masudi wana waheze hamadi eze sule neze masudi neze hamadi za ikoni kutuwa na ataba mdu mzima mwikoni unjomba wano arenge mikiro bo wodo mji ulona wandu wenji wasoma Comores wodo mji ulona wastarabu wenji wodo mji ulona wandu wenji wodo mji ulona wandu wenji walo karibu na Azali atamba mikiro arumwa mitingi kwa tuone abo mnyawe wode warege 10 millions waje waniko shababi wa ikodi shababi wa ikoni abana mpashida nyino ando shahanyu mwede zanyu baka mjarosho mji wa ikoni na mwede mwatahe elebe ala wo imwede ba wadu walingana nanyi abongo usiku wa leo bo watukufu na mkeradi wa mitami ulinga bo abaka bati voti na abonga arima kandida wa hili sawa waelewa na mmareme ko siwa ushababi wa ikoni na mitami huli kaikoni jabali ngwabeshe wao enzama zilo nizo ngwabeshe wao wanamba wende watire bo mtsana ja utakana to hili halafuke karitina maji karitina mwenje wabaki 24 heures ineze votinga muri waringe bill 10 0 migarjo mtani mbapare ngamjofanya chao ndo amba mtilapize mri ulili amibanu mahamitanu ngamtawa mahakama karitina maji karitina mwenje wana watolo muhazini wana ma waikona wana nasho hangu wana shwangu tuna bia sidera tolo hazini sidera kawamu sidera kachao baso usiku lelo inusabenimani ekeu balagari daono wandrwahahe alwazalini na mwede mabaizo anahanyu na ndasha hanyu ekenga nyina makopa ya mvinyo na mwede mwahanwe da nyino wandasha hanyu ekenga nyina bange na mwede mwanike wandasha hanyu enga mmona wanwasha do fombu bunjilio ndali bila furaha mdajo kantena mnaino bunjilio ndali bila furaha mdajo kantena mnaino washide banu yanu mafranco wa banu yanu machui banu position tina mbamdu mwenza roho na mundra banu ega mona wale foto kamtili hoda bo Comores ashida hangwe banu miso wangu uja karifti fude ndaparoda bujilio la furaha na ndini mndende akentena mnaino banu ganyi yabo aunganyi ja Firauna mnwe maja kono kamtuishie zambao ha yambani zikio ebanu hashiri ngani so
Angalia, mpoze wa visa na mapesa sema tembo hapo Comores. Fanya, ni kwa fumano. Na bora bora kwa kama kazana ndio kwamba Azali arungwanayi abandongo Azali de arungwanayi abandongo otini kwa mapesa na vizani temro serisa ila enga mmonao emanara bakaranzo wandu wanu rijilani zibani ngammonao emanara mo wandu wanu ngwaenda zao abwenga mmabilioni ba wakati wa Azali ujanga mina furaha haukarika haruma twineli tisanga mmono mahala boroshea tsanga mmono wewu rikaraya risanga riwona wengune le jabali ensi hatungari irengao hunda uti hundere savoti utirese ensi hatungari irekipereo tamba Mwenyezi Mungu ya ukana ensi hatu oimnati mtiti rakahanzana rakahuishiliana rakaujushiliana utirilauze bakarana ushido stamili mahamiji jezenti zinrwachi hozwani si uritoeleye ekisirani yinu amon hama Mwenyezi Mungu alikubalia dua alivenulia alimakinisha fasbiru sabran jamila zuki wangu swali himarabu mwana mafai swali bakari mwana mala ni wandu na mnabilio watukufu wa ikoni ukalelo timshukuriani homa eshelele chimbo kana hale ikoni kaubiri matwina wajinga na malaba wana washema watwani wakauho wingu daumini hongu tini hula ojivani wajira barini hawana watwani basi amwezi hamadi warenga mba eujokana gari nede abahize mtu msheno wana mwede mangare firauna omtuje boana mashababi mawatwani ya owanyanya hamadagazo kwa tuja wende waketsu wadono makapuka ya mvinyo dawe na ngabo tsoi ujobishi ya daide mtu mshe nege pale so rike mtu mshe zaeke mbishi eleso wandurenga ino mkentso lingonishe leke kamse wawe hawa kinga mtao mdom kantia na mumkentie na mndegezele so mutie mumkentie na mumkentie mfanyezele so leze kofia de mumkentie bele marenge kanibali mlikaza rumweleva omva yao ezangu wa minatirikoni ulona mruto na batiriko ya bile na nabiye batima biyani ngani wenchi emanashe wangu za inudini hafusha tiparise manashe wangu faiswali uo mrulo payu wa wandu walohule wasikiti hao nisijirio mime ngeto nenda bunjilioni ewe ingura lwa kimruhindi we imna konseye utushinda yambia mbaba hahe bomba puwa mru edeone fahari ngani mbabi zangu ya lungo uvaya zida mna kostimu utokompoze mbabi uretse zambarau nombera nombibo ate nguva ya mbukato juni yandaze kana president ode avahiri ebala avahiri ebala ila zinzanu eula mtiripa ebala avahiri ngemhazie emhazie wenda renge koti la bafuta alikaza botitso juu hatezemiwa nizibereha asibabu de jindini ya darenga bode ha juu alikaza panu tali lodom pale shishio ndiyo mhazie ya kaza ngamonao bwana bide tito alikaza mimi njaparo na inu pano inito kobiye kofia ya kechao asibabu do uziro inu dazibizi yuona mnano mtiti akaza panu mudu mnano shele jindini linu elinu lirenge nando elinu parozi ona da hubisitu kairio mtiripo abahe tawanu eserse ya baraka tsainu kwezi de divai eserse ya baraka ineserse wande makadro superiori ya intellectuel wa eserse wando anza rubeti Azali ngwendo zahe na mprepare bangari récupérer wenti ya hatu watukufu lelo ngami makini ngami na furaha izentu zinunga mjiviwa shati judisika uhunda uzade ya uka ushababi wa ikoni wantima voyou yantima chui ni wandu mabam somo ikoni ewana temba disikuru gaji yabo bwede mjambi lo mkakilo mnyaliwa ni wadevi na machui
ndali dai lofoba na munjili etrangani mndu di munjili uzadeni munjili etrangani mndu di munjili uzadeni na munjili etrangani mndu di munjili uzadeni ezajiri tisomeswani mafundi wangu na mazuki wangu watu wa mbango ndo wafanye siasa wende wakantilwa kabati wone homba bahanu riulili weni mno ambango ni adaili ya madagazo ne mahakama wazazatu wanja pefu na kaya na shihaya o wasango wa matraumatize o wanawarele hazirewe amadagazo adziwa ila rifajala atwahun Athumani bomeri gabotsuwa ya kaunu para Suleiman Sujai wandrwahahe ambango ndio ya hende haibiha nyiwa Athumani Abdussalami boikoni wale akanize meke Athumani bomeri wode akane asekna yoke japarukana mkomori yede wandrwahahe wa Comores Athumani bomeri Athumani Abdussalami wode akane meki akaministiri maminji dala ni Sedi Salimu wodo wakanese makomanda wahu wa hensi Mamadi Sula Isilamu gulamali wo haka wabili wa mwenye baraka OTP awende watoka pwani ya Fatihu namnibuleni lile ustarabu wa ikoni ko tutinza ho uhali ko tutinza ho utiro etinde madina hanyu no mjino wa mzayani ومتصورمي ومصوم وحانيو الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ebanga mshawandu nwafumbo yabo Athumani bomeri we hazia kadiyo kabati mkobori ya parokaniyo wode akimruwa mando ya katwa mana hende haka udirije asekna Senegal ya ukayo de siege Athumani Abdussalami wode mbejeni wa mando ya rengwa haruma waziri ya katepeje ya jaya kanebe Docteur Itolo Parafunda Abdurraouf wode ulo president wa Imam Shafi'i da halani wo ulo komanda wode ulo nezeporo wanrwa wotipi akabati mrumzi mana parotso monare ngaba mikiro ya julo kabala ngeduniani bwa Comores wengu tukuzi wana serano ikoni wa alhamdulillah hilofoma elimu yatu ijatranga ezi hamadi zicha ina mnamgu ya hanza wastarabu wa ikoni wacha ina mnamgu ya hanza mnamweza shoga wa ibaseda wararia warenga watoka pwani basi kutoa sijini riuliliwa rifungiwa ridharaulwa rironamba ilitsona mana inusabeni imani bo wa ikoni bo wa Comores wodo uloneze mali za Azali zonti pia usiku yato ya mberogoza mradide ke yatangu uniko makapuka ya mvinyo wa shababi wa ikoni watu hode wa mangarie wadopoze bandoroli wa ikoni wa mangaranzao mahakama ya mwana nyasi ya madagazo juzi wende 10 million bo wa Comores wa ikoni wa mbana mjomo de zanyi babala rjoka kwa ujamditi haki babala walange hule shawala de uhozwani si elarifu mjoka muwahafu Arabi Saudite ngeti fakhari walanda tunamba madagazo wafu basi na walanga abo yakabaina almauti wal hayat haja havuriziwa pari akela pitali ya bobinyi abo wanza wafanye bango hata mimi ntuka uona nziro ndana mone hokane mrenda wana ila arifu hatolila hamba dufoma shamnyezi ngojo mnika umuri mwinjibu yatona zimshinda bango na tongeza na tukatamba na mbewili ila arifu tahlili dabo na some Qur'ani yamba ukana qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim dobi ujoka wenwezi bazinu zatafanyi haya zitanganye yazi aya yode hatongeza basi kulu yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marra yazitunga bo zatukaya wodo ujo zitanganya abonge abo dabo liho ila arif inma amruhu dabo Mwenyezi Mungu yamba isufia decide idha arada shay'an ekangwanzongo an yaqula lahu do tuyambia kun gebidwe zikaye fayakun zongo zifanyishishe yode manani tuhisatoma ya husu ila arifu sheza hunda ila arifu nduna tuenda ya mwone wa karitina majisi wa ikoni owenji wa ikoni owanemeshi handa sirilo karibu no barini ekamru hende hati yato jiro baridi bala ekele fumbuli wa bongo jo yangamani hauhime atalihe au kenga bona zidziwa wende wa ele
alafu mrado heze kaza maji mno icho desashitiri wa ikoni bo wa Comores tikahambo wa ikoni ngwa endao ya ukawando wadela Azali yafanyo jeshen kada indezi ya toka juma uzila tikahamba ezichili ne mahankati ne majumbuju wanazifikuli ne zingabwe yafanoni zo watoda ho ya lohula ya twenda ndala macheshe utojo sikina kwa mdo mjina kaya wanwede mwanzana wa thumani bomero wantido ko halu wasula islamu wantido ko handopi o wandopi ya wani wazingiza Azali komba mru na parumishi ya renga ba mikiro ya mbatijao mimi o wajomba hangu watu ya paronja shioni gea jambe wa somo akwa ndwenda shioni gea da somo mzima kufanya interview ya wakaone so ulozi amba tito mabala shwa dunia ni pia tile mezo aliza ya weda tawade mwanabi wede mzima juzi tola ka urongo baseke amba makali makume eshenda wanu suga tungoro hakiaja bwangu atoka juma ute otondo bila shioni wenje wajomba hangu wapo todwa ingi wajomba kwa jasomo au kama ndwenda shioni na jomba somo kwa jasomo shawa huko ajoenda ranti tawala udu akaujawa daili ya ikoni mjomba hangu koperade akaudaili ya ukana kawa na ufanya ndugo vanu uraha jau show standabu pia wende watoka pwani ne mnamwenza shonga utushida yambia mzazahe ukaboma ebanu ndalibi wafai ha no yoyo utwa banu bo mama njaparo nanu eda kazwa boda haju ijoko ubadeshe itwashende zasu banu utwa ya jawoi uwode ya jaya rengo wa Comores warumo tao toi tainu ngamuionao abange usiku jana 10 millions 20,000 euros sendeza ko shababi wa jase magari no ili waonese ukangwa mali Azali ya jondensi inde namna iko urumitwa hato zamba hadiwa za ukana mvinyo yo deitogeza ukatuka kosia ile pasira kamu toi kamonao mbonao wando wandu walo Azali wa Comores tu serse wakawenji swafi mtuje tawala serse wakawenji mtuje tawaru anikiwa hindi anikuwa mapesa na visa ende ya tremndo hamba Azali na unda wati unde mdo watu uhunda waudo wandu wa Azali wanudo wandu wa Azali abonge boy ikoni ambeshele ushababi waisa waelewa nambe Mwenyezi Mungu na mhifadhini nguna mhifadhini niweshele marahaba mji mtukufu wa mitami hudi hauka mjorumenti iyo homsomo wa hanyu keka mtuiruma homsomo wa hanyu na muirume hostarabu wa hanyu muirume ho winchi wa hanyu muirume heze mvuza hanyu shaka mnaweda mwede mwarohorwa mtoa kapani mtafanyiwa ni wandu wa dhalilifu ni wandu wa mtini mwanyu lelo kame munjacho nda haruma bunjidi yona akadamina mruhama ndwe nende hatantu jamba no andu rwani liwenzi sisi wandu usiteneo mndungu imagine ukana woi ngu aidi kandida mzima daminae no wetimba ukani rikena kandida mzima kame
ytsimba ukanarike na kandida mzima tsu hayano ngudo ya waza hamata sibi ewe ndio yamnikaide salam taka bwali haji salam taka bo Dr. Abdel Hakim salam taka bo Fudi oui sambi de ya jane majia nu bonti juba no pia oui sambi kutona haya mrubania wamba mufti utoja udwa ndabo ama utomtiti sambi de ya kamizeti no pourquoi me sambi de ya fanyaja sambi de ya fanyaja kama zoni karuma parti nzima na mina ndo madawan kama zoni karuma parti nzima na mina ndo madawan e kenti ngabo wandrwahahe wanda wanu desifidi ya zipulwa we kenti ngabo wandrwahahe e waduka kwa fu atawon hamba ngamla pizo aya ngore ndo nazo ngomba yapo e amba Azali wedi anike mvinyo wedi anaba nabe na timu ndo mdu after umre mhimango bitini kwa mvinyo ngamlewo amishia uzo ngeza mbayo yapo harumati ya kikafiri mdiale wena mnainu oyo ndo fanya daily yo ndo fanya infraction zero akwa wingu ndo wamdia fike kaji kujo duba pareni kujo utongeza ondwa madawanu ewendo bya mleze na mnailo echa ucha kwanuka mwandu kemdo ale bako down yaho udoone mndo mshaho kangwa 15 uone aida ndo tukanza uka shainu inuike ja haya bahando mabunjilio parce que wengu ndo parsa mdu bala ya muwe au ya sindi hemdu au ya ole mdu yafanya ndo bokoti ndiso ma alaina ya wale diska ujamani jeni mwambia ni yaukana mimi fakhari ngama bweze votike zina urewa azalingwe dozahe bas ulo wa hembwana natulilie yake makini ngamishiyeza ntizino mdatino menyole bangara joka uhunda mdatino mamishyo makandida na wandu etawana etamba mdatino majori menyole asisi bangara joka uhunda twabari medezanyu amtuta wabari medezanyu ni makandida ba atampakadi abasa Azali president Azali ngo nomewe yanzao Azali ngo fanyizo yanzao kamtushina mwabarogo abasanga mwene waresi Azali mdatino menyole sisi ramba kama na ure wa voti aina namna rjo kufanya ze voti tire wakazi na ure wana Azali ngwe doza izo ndizo mimi ni mabia oni bo Comores obaye kenilo banu wa utabu banuge banu fari usanga wana visi ya urongo wallahi mana ndongo wa oda abo bato wandu ambao usubuti ya izo abidina ino riski ku ndio mana ndongo mabia nikana ijo kiri tani ndo mriani uwe direct yangu tiji arme babizi njo shinda banko kemtijwa kemdo ingo nzo towe roti wahi ni mtowe ya Herans yani dema kama wa balaji yani uwe haliwa na mdema muzisi shaizo ni mabia oni wallahi ero hangu ngio makini mtuanza na ambe jamarehemu mzee watu fundi sula mzee sula jai na bekati fu Azali kana ure saze voti ngo edozahe ko twambe kenga mina muwe safara leto kana ngam subuti ni affronte wa ikoni na wamitami huli ni mafundi wanu ni majeshi wanu na Azali no wandrwahahe ngam kobanu na mbe tuta mapesa tuta aposto tuta pahiru ikiamwa mkontin doteza na wanafanya betisi Allah ngam arumwe bwana yenu radua rafikira ramvu ramade na babinjoka ni ngam ito abo midale kesha hangu dofte jabani njendo ngo amade majini ne mazetwani ne majamvina majifiri na mavushe bani ngo adoni kwa majana maili wando hule mvinyo wane na mshakiki abo mitwi la shonga keso natani rem na hiyo amina mwana mtukufu toi Mwenyezi Mungu yajo unjeze jamanda yimu mtuje wallahi bilahi Mwenyezi Mungu namnikeza khairi usikitijo eze logo zifanyishia warumu mji wa mtuje ebanu mjezajira kwa mjezajiri mjezajira kwa mjezajiri mtuje amnabi yake kama mjajwa nimwambie anaenda usiku imeanza nimlike mna hadisi la ilaha illa Allah ushababi wa mtuje wahara ya ufanyeze hasi jana haritufanya na mdilike yani mdilike zemone bagaji na malinji basi ele jeshi nekozepu waone watu wakaufanyia turuvinine sehazi ya loda la jeshi la kaubidi libirilio wanati lifanyeze ngozo ntupia basi bodo wenda wakauhala estadi warengeze turubini gozibiaje halafu go parso machui nga ina furaha sisi waronga hata 2030 nyina shonga munyi wa etsoi gutsolole ana uroha mafiriri na majongoma
hala langu tsoshelo mwiso we ngudubo kana omiso hangu uja ntujo wanwe mwalimu wa mwambia ukana ida bero haho isangela wao do biajo karuma meeting iresise ya kense namna hii bomatui do biajo enda haruma meeting ezeno gongiso njema haisange na confiance absolue ya kense namna hii ashida hangu hinu winji wa mahuli baba no winji wa jabanu wanu walevi wanu ntina pa mdumweza roho bana halafunga mjibu majamnanasi na mnipari yeye mwambie kana gorongozo wani fundi fahari majamnanasi mnipari msaidie na mwadi Ismaila hiyo ezo tizenda usoni zo chiboika yao kwa tu changer serikali haina wakati yanu machi yalanda edaone Kameruni Paul Biange yabo hata hahe ya mbabazi hahe ya magasho hahe ya mafuzi na hade ha machari entiende usoni haukejeda usoni boma twi ya shonga washira wanazione engenga mina mashini zoenda nafanya DN wanaziona wasomesi wani Muhammad Ismaila na be wani mkosomeswa filosofia mkosomeswa utufumu wona utwai Muhammad Ismaila edrogoti dokana mdabe akia kwa mahamiji edagaleze tizaro rapi ya wamara isi watoka antibasi watu ngo uhibano la hindidi ikoni kwanzo pare kwanzo maji kwa tumwende mwarenge magari mya wajiri mdenge 10 million 20,000 euro mwende mwabenga mniko wantu kwa jaya pashia ya reje maruvu waje mdaja wamba ikoni wanzi wani azali mjamulo wa mfu kamtina pare kamtina maji kamtina mwenje mwambeze votike zina ure wage mjumwambe ikoni jao bravo wa ikoni bravo wa mitami huli ya ukanadire ndo kasi wale garjoda jaramba garwashi ya ugalawa mwana nyasa ulo wa mutwi na reshere na kena ubinadamu mono izo Dr. Fatma yafanyiwa mono izo marungomdi yafanyiwa tijibiwa bo wa mitami huli abasanga mifiyeri nani wamba ngwaendo wa mangarie waja hena mnamgu ya hanza wabangwaendo wagare ya Azali shayani aje namnamgu ya hanza umarungomdi aje namnamgu ya hanza Dr. Fatma aje namnamgu ya hanza bo mnyanyawe abasa muda utoa hale yao directeur de campagne wahe c'est ikozi basi tawa bo Muhammad Ismaila utawende walale erongo tiro kana mnunge yabo mahashiwi erongo inu plan ngwanzo wundenti huishia et président wa Burkina Faso hamba il faut pas garder la lenteur habangari foncer ou intingio dans l'urgence ya ponti itona maji itona mwenje itona msomo itona unono itona mahakama itona hizo haina kutoka unomewa ya bonguni kwa plan kwa des capacités kwa na directeur kwa na technicien ngojo shinda ifanye lapitali efunga yanzo hindi ulifanye étude urere ganzo hindi muda hindi ngejo timu ekomuda utimu kujarini kezela kileza he lapitali kujarini kezela kileza he terrain kujarini kezela kileza he leteli ya bongo jodo liba wewe au karina uliba ina mnala simu mimi nganzo ja umwetimbili ndarune joneleze ngamdungana na wantu waele wao wajoneleze e barnama e l'hôtel li jofanya chiha e autorité ni jofanya haina usiku ngajofanya metra au kilometre ngawi ya bongo nganzo mapesa kadha nganzo muda kadha nganzo ilivyo ai president ya dununga zango sila ya elezi wandu ya elewe enge jonda banna muda hindi wanu wahunikeza hela pitalizi wanu wahunikeza hezetere wanu wahunikeza ezisima za maji zifanywa ze chateau d'eau wanu wahunikeza carburant banga badungo ka crise haina vacances ezero izo pia zifanywa nganzo budget hindi anaone wanu wanazini anaone wanu wanikopesha anaone wanu wanike fonsa inu kuja fanya jonga mtu ufuma wanna muda kadha ngejo lazima njeni tsamie wabiri chanter yalisa wabiri jauja wende watunde se chantier namna zendao wandrwahahe wone kana entingo arumabundo yede namna mrako romanti tija ukwezi batukufu cha emergence ulevi ufirachi umenya swala na usoro pashia basi emergence 2030 ala fuwa ndio tuhabota sikoni karibu denga bala pitali sainu ikoni ha banukabo loteli sainu ha banukabo autorité sainu ha banukabo chaucha ezinu ngabo mdulo na kili tukayona namna hiyo jamais abonge aliswali yafanya mahamili basi boma twi bo levi ekemwe de mne divai na mtawo de malale ekemwe de mno divai na mtawo de malale saya no makopa makapuka
manita hindi ni partage banu ni mwambie nyauka ziswa bien et président mumda ubini Burkina Faso na nimtieni na clip banu mwishie na mone clip ya Burkina Faso mwishie yuzo rais wa ya kahamba wakauambele yale jeshi duwa njema. Sayu. Hamba Burkina. Ukana ngasi haruma urgence wandu wafa ukabati maji kabati mwenje kabati msomo kabati unono kabati mahakama wandu watukuru hawenda ufia mtiani wandu waula nao wandu gabonzaya ngabo umezi ezo sont tipia kala tu permettre to jambi wandu kana ngo tukaundanti quand même tidena mna hiyo la question ya wanati na mwishie izo e president wa yakahamba bo watukufu il faut changer le rythme. Il faut aller vite. Il faut vraiment changer le rythme. Il faut aller vite. Le pays est dans l'urgence. Il faut vraiment changer le rythme. Le pays est dans l'urgence. Ou les mais vous n'avez fait tino vous dites eh ouais président go ndulona rohonti tsona maji tsona mwenje ondwa ndi hazire we kabati mba ndwa hula kabati amani nuko dona rumashule ode wazine ndi bomwenza shock banu kwazini yo hit banu kwazino hit banu we Magufuli warengezeze la pita banu Erdogan wa waheze la pita lise aeroporo ze pare maji omwenje banu kwazino hit bomlevi wa shonga bahema tuyahe erandira usumbushia bobelu bomsaidiye ha ele bia la mafi tout ça wa wasoma ngwa abantu wasubutiwa mba usono ngo wasoma watibali ya nyamna lazimu halafu jaye utwenda warendo amatui ba swana yo wa ulo wa ba putina baru ulamba ukana les gens ont changé puis il y a des discours ya John les gens ont changé puis yo quoi do changer sur cadre na mbelezanyi bo matui na mbelezanyi bo malaba shonga ba yonga nzo urambiye unjili ndo wandu dawa wasoma utukopa ndo emergence do ale fino afirachi wandu utukopa ndo emergence de matui yao de malaba yao de mabambi yao de mapede yao wandu utukopa ndo emergence si wetana bakane les gens ont changé puis na mwede mwa wenye Kenya na mwede mwa wenye chao Camerouni Paul Biyange yabo hede hata hao logunuko entike jenda ndongo na mwelezanyu bayiye nganzo mdudo na emana Erdogan yani kiwa ya renouveler wao gamone Turquie na Istanbul yafanya hakamere zangu yazifanya pia ndo aba amjo soulager hamuda utohali ribenwa na mbiema fundi ya uka merci Mwenyezi Mungu ajalia Azali hari rambusizanyi na mkenti bazali wendo zahe safara lelo wandu tokanti na mna inu mdu amba na mdole wa ile warara wane au watano wata mdu amba mego mira matna watu la ta waruba watu Allah watu rasul na mbakemba yomdu hamba bekanga mina muo utokamba abantu ibidi chao asina mahamitanu reulwa warifu kartina maji wandu yolewe miji hatu iranganyiwa wandu wafungwa wandu watolwa muhazini wandu ritawa kartu yoreje ibonse ju mtoda zabo mafundi. Je vous prie de bien vouloir vous taire comme vous le faites aujourd'hui, sinon vous allez regretter. D'accord? Nam syntoma amadi nam syntoma lelo mabuli ya Azali na belu na usufai jihadi na lukumani na fakiri wafanya wizo wanza. Iyo ni baru ni mmea ni bandu mafundi. Et notabilité hena mna modomore me Azali le koti mamuli arenge jubahan sikara na ujari do mtezani sheria na mnayo sheke ba fundu bo notabilité na mbakoma laoni hanyu kemdo pishula mbao buyanwe kemdo honuba parakiyale kemdo honuba shilewe yale kemdo honuba msia nuke mdati jamba ntoba leba wede mwana balanga sinda we
bo ujo bala juba sito irengari mzingize yo jabafuta rimre barini bangana ndora mudenti hatu abasa halafu nambiyo wandu wokonga siwazima ngari wanwe bwana ngasikaribu no waswili Richard wana bwana banu ngamona rilapizi wa rikoza riremwa la manda msije mtrahiso wa Komori wa Komori abasa la magari wado ya pashia waudu walevi waudu lebe ala woi firauna mumtujini woi waudu wandu wangaro Azali shaina mdu mwenza roho aminifu uhatrawa asina rimwambia oni haina mdu mwenza roho hatrawa abonge namtahadhari mtije mtezi wa Komori sheri wamona wandu wasukene Azali basi amtimizi bale wokontimle shawanska ujani beshele wa ikoni marhaba menji ni beshele wa misamihu ni marhaba menji ho arambua haki ni beho mhono wa masikitifu ya hangu waho makadri ya ikoni anzinu sabeni imani ujada halani ujama isara ujamhada mbeshezi uja ulamali uja luasule uja Thumani Abdusalami uja Thumani Bomeri wonti pia na mbedo foma hahe na mbedo foma hahe kwezi watukufu ufoma hahe ndakamba hate babiza mabunjilo za mafitizinu ata utuone hamana damu kamtuone Wakomori wanelewa izo na wambia waelewa ya ukana inuti yanzi hanga sina mfumo banu na mwone tiyanzi hanga sina mfumo ya husu programu ya hoandu wanzo wastereshi wani Azali baitanzi ya publication banu tamba haina mbaba ngujonikiwa jau haina mzaze ngujonikiwa jau haina shababi ngujonikiwa kopa la divayanwe basi jana izo na zamba ridona nti huza uwazabanu Nyezimgwa zibenua bo wa Komori na mkera visimambia ni mtiki hama magonzi SRC ile bujilo la haula jana haina mrwadi ndi diskuru hata kabasi yamba rongo ekati ndo ukana haina aja urongo ngebidi yorike banu mahaminji bayo de iko tongeze zentizi rengele ezentizi nda usoni wandruwaka yabo mahaminji ezentizi nda usoni wandruwaka yabo kwa jato beza wa changer serikali shaka bati wone so projet ya uka vanura mbanga nda huruma emergency yo haina ndo alona akli faranta wale neza ngoza hao ngwa Hamade mzade wiza kiswafiwa ni ya kazi wa Komori wa milio serse kwa beda blaido wa ujisa wa Komori idero serse ilio izo kuni kama tuka emergency indero mnamlio wa Komori wa serse wa wakana kwa emergency izo koni basi kidi windo la mna conseiller wa hele foto na mwene saniban insi yanzi yanga sina tunga shanga mwanzo ni mwene seni yoda ya mwisovani ya ukana shababi ujoniki wa mahindu kadha mzaze ngujoni kwa mahindu kadha baba ngujoni kwa mahindu kadha halafu tazila Mwenyezi Mungu hatoja hazibenu usiku wa jana shababi hakaoni kwa kapuka la majanyongo yanwe basi hatele munjilo kaja tolidunga hata mna projet utuambia wa Komorisha banozo ntiza developer pia izo dozo ntivo ko andwa homo ya wado zina wa homo ya wado renda ezensiza developer emara isi wa homo ya wado renda wana mtuambia hizo projet mdonis na mdambiye ezentizilo yabo emara isi wa homo haurenda bano diro lo banuira projet da ipi izo mlo sira kana ngamanzo mzifanyi wa Komori da ziba wa Komori wa humdungani
na mdambe zanongo mloniso wa Komori wakubali ya ukana banu gari ndorma emergency na mdambi ye ezenongo ye projet njema maifikiri wange ile kaulu muhimu na kaujani mabiani ba do mabiani ya ukana Allah bila ingami makini ezeli wazahangu daminani eze alama embana ni wana haukami mimi mitima jamvi mitima vushe mitima jifiri mitima buhu shanga mibanu ngamwano bwana tikoza tilapiziwa tiremwalamanda izano izo pia zinhundi basi abo abasa mimi tindoi ojoba hanyu no wana shahanyu warendo amado ida bdaidu emergency izo kwa ni kabide emergency mimi tindola mimi ngamina projet ya ukana mwanzo Azali ndezahe ujoka ujabo na mbengo ijueza ngo za lazima rumwenti kango pashio ya bonga video ri juwe ngo data hindi ngo jobala hindi ukubali wa hindi keze negotiation zifanyisha pia mapesa tano ya tola jana yande ala fatihu ya ka ya prepare yande ya anyise bahondo de wamndwa monao mapesa ya inuti mwene sani basi voilà inuti andianga sina 3 jours na mwanezo na anti havan na mwanezo na anti havan 3 jours na mwene 3 jours na mbaba ujofanya kwezi Azali ujoni kwa majana maidi owazaze wajonda wakanti wapondesha wakanti fwadangu wajoni kwa majana mararu omsheshele haina mdura lijana na kopa la divai na mwangalio mwisizani wanu haina mdura lijana na kopa la divai mani mwelesa dele foto la hizo zanzi wa wanu wakati natia wala tsainu wala ralijana na kopa la divai tsainu wanu tsanzi ya wanu na mwangalio frazi ya mwiso yao haina mdura lijana ushababi ralijana na kopa la divai inuka sina 3 jours ça inovano 3 jours randi na partage et publication inovano Fahardin Said Abdou ngamonao wakati fatihu yakao anyiseze mali ge ele kopa la divai fodi fahari wala amba salinu la kopa la divai salinu firauna hanikiwa hende harum SRC directeur de campagne wa SRC tsoi koisi directeur de campagne wa SRC nejive basi abo abasa hori sangari wa studio o bandarini ngari wa studio poro ngamwambio wandu wanao bwana ino na mjiprepare mjemni wenife baza lo mwiswa heuja haina mduru wanao bwana ino Mwenyezi Mungu ajojalia yaritawali ngabo wandu wakoza ngabo wandu watuoneze famiza hao ngabo wandu wafungwa ngabo wandu walapiziwa ngabo wandu walatamali ngabo wandu watwagazi ngabo wandu waremalamanda ngamwambio ni bana enti hatungio dans l'urgence lijito wa fidia rieleze lelo elarifu hala waya ula Arabi Sauditi baada hamada gazo ara lohitwa fahada ula wa imana ula wa hina usikwatunguro londo hitwa ritsawa rife batu ese malirani kiwazo izo wenji wa hanyenge mnikiwazo mjoka mwangari ya hale ja Firauna nedebela Maru wasulio omwiso wa hembwana ino watukufu hondanti ke tutahike mdungena msomo mwinja ungena rugozinja ngudo pasha haku hondanti na mangalie ene amarilo ni ezenfi ele kafu ele zaha ele gashi hawa mimea na mangalie ne amarilo ni ngabo wenji wataweze mfiza hatu ngabo wenji wanzao ile kafuilo ngabo wanzo lebwe ngabo wanzo zongezo sontipi basi izo na kanzalimo bieni banu holi hongaru waswili yo ngamu meyoni ya ukana kemba bizandongo zinu basi haina utoka huche jukirinke na muwe jukirinke kanika na muwe shaizo ni jua omwiso wa Azali usakurubia bwa Komori mtsambe ngurovo tinge na majeshi nge na bawa walona akili walona mali wakana ono wangamia
paroma bianizo ya ukono mwiso Azali ucha miaba biidhnillahi Mwenyezi Mungu jori nikanyite swar aba sangara ambao risangari wonao umiso Azali si singari wanao bwana na uomba dua na hadisi na fikira awemba ngo ni meyao mbarongo ni meyao ni ujoja baada ya Azali banu Mwenyezi Mungu ajuri tawalishaye na juu ya ukana mruna twalieze ntiza diplomasi bayu mswiba boko mfanya fai mfanya ufenyanyi wanduru wanao na Azali makamadama na ni mazuki watu ni wazewa hatu ni wajomba hatu anti ambassadeur SMS bozile bo Mamadu bo Ashirafi bo Hassan Hamadi bo Elari funyoti pia kamjara nro hai wanuekana yadi kamjara nro ngejuka ulazimu mchanger rythme parce que opposition ya kamidi ya ma président ma vice-président ma directeur ma ambassadeur ma ancien ministre ma tolantiju yabo wakati maroha na mbeze mfanye diplomasi discrètement kenti mlio inuke jamkubalia ni na mweleze ntizinrochi shake jalazimu mjeba mjamhati wane bwana wei aina mdia tuamba ngujo wewe ujuka ukayanga mjoto wazali ni uhentinga mjoto wazali wanyumkense namna hiyo njajibiwa nanyi enamna mahara et match première mi-temps et deuxième mi-temps mdinai heureusement et prolongation garelo la renge njajibiwa abonge lazimu enti hatunga sina besoin ya lugo hindri asinga tukandara preparer fanye sharia kamna do kanti kutoba kamfanye masharia na maroko kadha ngwako muri mshidi mwani kama irwali waundu bamaji wano waundu mwenje ya waono yo yeto jo makinisha ujuka mwade munde bala pitali bala na mwade mareke ma docteur Jerudo ali barane wakumuri pia kutodo pasha onda bwenza na mdeke zimba bisali kole wana wasome watike majamba zibanga nzuri mude tinga sina neema inji ekeza nugo hizo ngwendo Turki ngauda tahindi annawa one bango wana mapano soleri warini kengarjo wani kabwe ngarjo wani kawaje wa hoteli abo kazele jina lao warumie mamiraru warini keyo mayadunga amnawe ni emirati waongwa ona indini ya wahala pitali ngwajo urifanya jauja ngarjo wani kaja warini kejao ngamnao ne shini wajori washia jao urifanya jao warini kejao riwani kejao yabo e ambassadeur ngo hadisiyo ministre des affaires étrangères wendo hadisi wandu hadisi zeno pia uprepare msafara jeri sinye mikataba bo ma chui yede namna mdo ko hadisi e la pitali ngamjo yo haba na muda hindi e men d'œuvre nganzo hindi ngamjo kana bandi on rohasi sir kana bandi on rohasi ngamjori nikezela kileza he la pitali inudi ngamjori nikezela kileza he l'hôtel inudi ngamjori nikezela kileza he ezisima zinudi ngamjori nike l'hôtel ya he zeli yode namna wandu ku négocier e kemfanya retari ngamjodori liba aungari jombunguzani mshahara wa mwiso wakati njokaro nikezela kile karona mnikale ekenga mfanya retari e karitimi zina kabula kamjari liba ngamjo ingeze mapesa yede namria kufanya hazibo chui la shonga shahina usiku tudopashia hala ponde wanike wa levi diva ina bange wavura jado amba agent jada usoni jode senti wako okwado changer mara ici ou changer nti yoke toba kimria do fanya jao mhadi Ismaila msaidie machui na walevi enga wena problème d'azibi harumentia qu'est-ce que les Comoriens ont besoin d'urgence l'eau potable ngabomba dezinji zija wanungwa ona idi wanungwa ona cha wanungwa ona belembe wanungwa nkona hii wanungwa ona kanseri imagine zindini ya bu programme ya mando l'eau potable on dit l'eau l'électricité inunge jotungeza wakendi wanungwa kena accès na jozonti pièces frigo maji e code de congelé ganzo e sentir kena bala pitali e malala aux pharmacie e ma infirmière ganza orikena endini elikole wana wasome watujojuha mavoyu waje wake hamade zintizinro waji wandu fakulu anu wandu nofanya chao ganzo justice parce que inde jotungeza watike witiwinchi parce que c'est maliziro bontijo hato zijori tosha engeri shindi récupérer chanda persona mahakama mdungu wa mduka tsokomla mdungu hibo katsokomla ese miliards na zinu pia zare
rengo na zirejezi ngechuko lazimu ubake transport buko anduwa jo raswire rifanye namna yo créer emploi e mashirika e maluka e hazikatha yabonga bo emploi na rifanye eze hazi eni mwana ujenda somo haja ya tijoji twatenda dofirwa abuyenda ndo amba chau mbaisa nuko zinu 1 2 3 4 5 6 inu programme ya henti hatu yabwe ikaze rezo zinu rizione sabana bon eti wako haruma system ya maji wo development dawa Turki Almani kadha enti wako ze autoru tuneze pare ngwa joshinda walifanya ili haraka dawa nyinga mjodo renge hawa ngam mjodo renge zemali zinu jau na mjodo mlifanyie jau yabo ngamina tinta zinu wako enti zao zi develop haraka emba ndo hule taburulo ni yobanu hindi yabo ezenti na nzone de nata hizo walo nizo ngamina Turki ngamina Chine ils ont des intinanzoni renforcés et diplomatie hanguna ze relation shantu toka jende imaje le kawa haina ntinto do jwana ndano lezi kalene ba janto njaza hanguna jana zimbemba anani pasheba kabina bezo ya ulamba pat inani pasheja e carburant ya tuke tinji na riwonenti boko e carburant ya haone le gashila ngilo ndi na renforcer wadorere ya mabido menji garanzori enjeze tena parce que ezisima oshelingi zozishashi mwalina renjeze na renjeze isima mbajini isima hamahame isima washili ikenea moroni abo omwe narifanya zisima boko garanzao watiloka foti ya karbira nari tahiwandu waje wari timbi maji bae maji amba baba ni haya hate kapitali katushinda rwano samba maji ngejuze na skari ya timis 1 million yabo wandu kushinda wafanye maji hao ya kame maso afinda wapi abo ngasina Turki ngasina Chini narione Pays-Bas Hollande narione Dauvin Allemagne aruma Indonesia husu teknolojia ya magari na zinzo pia tujolo konsome haku narifanye husundongo zameli a Belgique waoe maharuma ndoko za ndeni au narendera one ntia Asie rikena relations zinjiri tsobaki aruma Europa banu madui yabana rifanye ndoko za Afrika wanondwa developer wa jushinda wasaidina Rwanda bala wa developer je abana rendera one zintizinu ani pare ma ambassadeur et ma consulat ministre des affaires étrangères na ma conseiller économique iri hadisi zeno gozino keri sarisi hadisi demande bati janzani nane na rais maiho nitashi arme diplomatie njeno nane na Erdogan janzani njeno nane na Paul Kagame ti janzani njeno nane na Mohammed bin Salman janzani nane na yode namna mda kufanya hazi yode namna mda kufanya hazi boma chui enga mwana oban panuka mtu kwanza azali ala wemji enga mtu kwanza azali ala wemji amumnikoni 3 minutes ni mwelezeni ambatwe milu 3 minutes ni mwelezeni enamneti yona jo develop ngeti nikiwayo bainge tutalike rais ndaparu kana ide ukara rais shati wanati la piziwa tambanga mjopula shehitwati ngabo tsu harima na mwema ngabo onu mnyanya shabo haranti wandu wale warumuze rezo pia jaka ntigwishi imani hobiye bo mwana mwema mdo ukana baraka mdo ukamwema baraka kuti mwema yamgo shobo mwana mwema ngojojua wende wa ishidi yewoi e kandide wa hani ba wengo ambarongoza za kweli ego baki abo urede je mdo kana baraka kama bo mnyanya ekusona kabo kutina akili hukajoke yetu ile ishidi mnyanya uranzo ororo yopya ujagwe shili mnyanya mwanamwe mwanamwe mabja uratse onro abaonro ukanti kwa shili mnyanya ngono ndo ndo partage wan inde namna hema jao inde zili ko partage wale wana ndingo partage wana ngo wanu noidi ni je faire zinde zinu niko si partage mimi ngoshiro basi ekengwanzo ngujenda waishiliye woi ujojwada waishiliye we ende shile bawe jo rongo Você o visa, leva pesa, você vai tempo, Comores. Olha, ele continua, ele continua. Eu vou levar uma
wandu kwamba banu wandu kwa tswa Azali la we basi sha kwa tina programme bahina amumjibuni dans 2 minutes ça inu vandu ngamona am Joseph ejao ni moneseni enam nenge mndo arengenti ça inu vandu ngamali so banu moneseni ba antiho e amando nganzo ambe ukana feuille de route nganzo ukena programme aumba ino ambao promesse ikayao kengwa nzo utende enti nganzo uzifanya au ngamona au promesse au jadwal au barnamaj eba nunga mtukanza Azali ala we banu kanyina nduko ndi mtukanza mzifanya amanzo Azali ala we banu ngamtuka ufanya eka Azali alawa yabo ngamina nduko tsazi ndu ngamzanziho yamando anti sharabu أمن استقرار تعليم صحة وظيفة محكمة bazano gontanu huendeleza dungabo mjotando venua ekaza la lawa zindizo na josifana waj'alna min al-ma'i kull shay'in hayy amalo d'urgence gebidiwa komorwa kenamaji au kangwa jo fapie ke kabati majumwa no majankudi maunguna hizo wajolo pacha na skartina la pitali e abilinga nzo mwenje andwa somao ngwalomba inducteur de congeler ngabo ezenogozi fonctionneo noili o andwa hundeze hazina hizo ontipia kaharaba électricité eau potable haina mdu yaone yabo yalalao yaone ventilateri ya dunga abo hindi al-amn istiqrar la paix et la stabilité emduka kana haziba hongea jonda saleri ya dunga abo hindi talim kebidio lelo bol sufreo shoana ngamona oana gebidio wasome watijo tuhama voyi wajolo wa wandu no hiba harmati zindwaji watijo kaja firauna wajo kajo msheshele ula todo don kwa mvinyo na bange wamba boye mdundo inge mwema esiha il faut eujoka mwade ya hundane na lapitali et réduction de salaire yoya he emafahavanu yatona mana yafanyao wadhaif iyo de amal créer les emplois comment créer les emplois mahkama hainati ikayao kabati wadilifu kabati mahkama bo msajaji baada yabo ngabajuka uja diplomatie les relations diplomatiques ezenti wanzani watundazi ezenti wajuri saidi andazi ezenti rijwenda ramendazi maudu rijwa wavoti rwanike bulletin rwanike voix na mdese coupe du monde ana mndume e daula kadha yo de fasiri ya relations diplomatiques e diplomatie ya tugiye mabazali atangaze Comores ngejulwa yaode ma no mvinyo jana eti ya tukejulwa ewe ijulwa umuntu ndo bambani mbahindu bo wenza shonga mruju wa mndu sha mndu tsa relation ijoka utile ujo stafidi niso sha mwede mweze consuila mrenge malaba mwede miyatamba za rumo ule mengupia kwa tumbela ni bahindu ijoka yonti umwambia regeze lote libasi ni jeni ile ni mtine mapesa ele tuila tu olio kalende la rengeze mali nenema ilo zetiche utobaleze mali hede hadoni kezentisa hono la mo hoteli no rumia basi yabuka muyele wao kaptie leo haya ayo zentizi jazi kuban ezentira zi Paris d'Azili ri Paris Turquie ri Paris Allemagne ri Paris Maurice amanwa jori ni kasukari no mana jauja ke na ukahule ari Paris Zenfi ri Paris usundo za teknolojia riparsa ndo ajori fanyia terrain riparsa ndo ajori fanyia séparé riparsa ndo ajori fanyia l'hôpital riparsa ndo ajori fanyia l'hôtel riparsa ndo ajori fanyia zisima za maji ni karbir tintanu azala pashianti za timizi jana karsina barogora hunda tintanu basi ezero za tuzijo kanjema
gasina bayala fitino ngamjolo renge nusu moja mobanu nofanya ja e salaire hiyo ngaranzori keye emploi rimakinishe wakati la risise o arengo menji o walona mashashi ruengezise riequilibre yauka e salaire inu gejo toshawa yauke na umtosha e kake jamtosha abongu jo hiba hawia me hawia firo hawia panya ruge tsodo ndizo iso système weke iso wanduwa joko sabantu babomba ilo abo urgence le pays est dans l'urgence wanduwa fao kabati maji kabati mwenje haina ruwa kabati twamaya kabati msomo kabati mahakama kabati eze promesi nsanu zinu maji mwenje msomo unono mbahazi izo ngezi tofanya wabwe ntisa ivukuransi wakati la nela dofikira teknoloji ina mtu tufanye fraction ke video cha usema cha kwani wabidiri yafanye chema cha enda wapi watuka utangabo mwanama uparota jidi mwana wasedi mzee yo ka Genève na Lyon hao no shirika la ura masema jae namna na mwenesanu inu majanga tofanya produit na hizo yarinike mwenje wandu tujua negocier letali la rinike mwenje haina mtu antu ya sodi haina mtu ezo hizo pia zijosaidia mwana yasi wo habali yo wandu awende wali saidie komoride ngajure ngamendevro wandu ajuta wandu hazi wandu fanya haza made mbashiri kasalsabili wandu ndo wabage video mdilibe cha msaidie na belu walongo wabala pour fouter le bordel ils sont là pour le sale boulot ils sont là pour le sale boulot wandu watolo mhazini pia warengeze malingo unizo usikujajana wazirenge wazini komsheshele 10 millions eze 10 millions izo mtuka mtramwenje mtrapare mti ambaro shaka mdongo mje mnike wandu mate magari ni mwanike makopo ya mvinyo wanwe bahemwa na Azali adora leo namna ino banda hakati president ngejuze kaisare nge ytsimba bahe ya hundu bano weido Azali anzo mnike nti bana Azali kudo e baba no le bunjili olinu wanu watoni kwa mapesa ya bure toi hakati nguparota akati nguparota mwashide banlinsi benda burisha wanu wakomori pia wanu tina kwa vote wa fumbuni walongwa jo vote mwana hausalimu wanu ikoni wa isawani mani yana ulade mala na doka na toma ya sababu nizo narenda gazo na mutui wala hata wana baimba za mabuilders zila kezi na ufanya hasa wamorone kwa vote mrongo jo vote mwana hao kikiba wala o month hawa kwa vote ya sababu nizo narenda baruan wambeni wao ambano ndio ihongwa jo ni rina wao bainge tirenge wandu indini kwa tufanya ndogo hiyo bode wabiza na tukavoti yele michi mtsamdua awaisa wala mwa wao awaisa salamina sambi wambanga mjwanga miyasha kwa bati ndogoza ukanani wala wale vina na babiza fidi ya wadungo ja estadia misiri la waja wondemele koti emali izo narenda shabuhani na wanu pia hata wamali kililu au tungu swafeza ngo nazirenda hendo ngwa wandrwahahe azala juwa inde mana ya parota manamne au mdi anambie mdu mwenza akili haruma babu la mitingi la reisi semriende ya kense namna hii engamona ashila hangwe yele namnamba wachila hangwe le sibeli neze malina zito wazinu basi njakamba de namna hii halafu kabati hata na mwene mashileze discours za mtuje kabati hata kaulu mhimu la hamu basi yabo holiho yorari ho kandoma bya ni program na mjema bezo mtukanza mfanye banga mtukanza salia na we mjie bana wangu tukanza rohanji wangu tukanza rohanji no eke utoka hujakana ka ufanyeze ngo zino mgunazi Azali atobaki yako ezindo goda zibizino lelo ngamwambia ni programu dans 2008 ya ukana enge Azali hafu hauhafungwa hauhatawa ende fidia base ujonenge ntinu andwamba yenu ngodo yarende engo jweza lazimu abo ledonga mrongozo owandu atoka utabanda Azali shele katifu baino dunia tiwana tire mwalamanda tilapiziwa tikazwandrabo ti latawakati ti twagazi ti d'aéroport tende l'hôtel tende ambassade natsahe Azali banda dawo yari ulili yari hibi yari darao indero ngo nimtsahao ni yakenti na muo shanga mmobo ngudi kena muo nende Comores hauka ezevotike zina urewa ne kazira wareka kejarewa Azali ngwendo zahe aba basanga mbauso wa radunga na ukari sanga ruwa swilio ebanunga mjaweza lazimu baino dunia wono washipiha obono washiba wono washilao mbwana yenu tikawiwa na ti propose wa mapesa njakubali ti propose wa hazi njakubali
tabanga mjo ulo wanja kubali titerrorize wanja kubali isanga rwa suiliyo tijawa nishukuri wa ikoni nishukuri wa mitamihuli wa isa waelewa nibeho mhono atanga waho makadri ya ikoni na mitamihuli wenda watoka pani haza lina fatihu watafanyiwani belu na msaidie shaizo zisazibiri nishukurie haina mru ya wane bwana inu bainge usiku wango jo utakenga mina muo shanga mu avance ishele banga wandoke wedeza emana wandupi watoka wahajade bwana ola enti hatu ketu tandugo zinji enti hatu ngeanzo mbaizandongo ntanu na François Hollande ni ma president wanu wona mbaizando ambao promesse plus de 50 promesses awana watiti ke chukwa bidijao retraite ke chukwa bidijao ange chukwa lazima teknolojia jao nge chukwa lazima armani ngo za fax nge chukwa lazima jao isopia eze droits za mtu cheze droits za mtu meze agesi na projet kata umsomo chukwa lazima jao nganzo salaries ke jao mimi ngami na baizano wontanu nanzo ni mwabieni emana lor mwe bwana inu kamanzo haina mkomori ya shinde hunde majiano ya ele ya tawaze ya tambuwe ya fulie haina ujo jabo kajafikiri hiyo idoda bajishenzi jina haramu jina fiki na trahiso komori haina mkomori ngamanzo ya hunde maji ya hunde mwenje ya wane izo ya fanyao ya rumieze mashini za ventilateri ya frigo ya haikena ngapo mwenje wa mapano soleri ngapo mwenje wa mafura ngapo hata majaya ngapo produce inchi wa maji iyo denogo ya bili yararu ngamanzo unono no unono uwo huja quand wala onro quantité na qualité parce que quand wala nai ngwalo haushashi na shaula shitoshe matena yuhamba sous-nutrition na malnutrition yabo rekantite rekalite ke tuto shanwa lomba bititi nai awe izomba dembi dezinjia wandu na bukartina l'hôpital ganzao rifikire système sanitaire c'est l'hôpital et malalao et ma infirmier et pharmacie et zenoizopia et salaire et machines et IRM et scanner de kenga bo budget ngasina 1 milliard au ngasina zihikume abanganzo ziwizili zirumilishie arumo unono eziwizili zirumishia arumo msomo ziralishwiri chemaji ziralishwiri tomwenje iyo de namna shake na ukira ina budget Azali ya torenga da yeno wandrwahahe ya tolupa shia hata usiku watoka mabunjilio wanegeze milioni wanike wantu basi baada yabo ngejuka ulazimu wake uadilifu na amani wandwa bilidio nansi wanshia ruma amani na usalama ujodhulubiwa lirekipereze mali za hatu ne magari ya hatu ne majumba ya hatu pia eze relations diplomatiques mi safara ijoko upashanga nzo ike très utile ngani na ambassadeur ngani na consulat ngani na wandu envoyé spécial majojo wabe harmoze corps diplomatique wa négocier mabeshe ze projet eke wakubali ministre des affaires étrangères ya onanene consulat ni ambassadeur wa zihadisi wakati la preparo msafara president ngo ya signe ngabo telefoni ngabo internet ngabo izopia mrujo unika mrubaru wa mbezinde zongo na josanza unisaidie tijonza jeri onanene hadisi bora isikada bon faume kada ni chao wakati yo mrajo kana c'était un voyage très utile risifanya mikataba tsainu ezetelezi filme zionesi ya ukana Azali ene mala kadha sinya mkataba kadha kujuhanisa muda kadha na jau unda ula msafara jo msafara mzima sambi ya ufanya harume some ya Doha raona iyo de diplomasi sha diplomasi lokana wanode wale mpira entinge jula wabasa haunganyina dabale ndege tsungu mfaya na ilorongo wana mdo amentingo na diplomasi ezentiwo ikayo zi developer hainde haruma transport haruma agriculture haruma diplomatie haruma électricité ngwarumia hindiwo dede juwa ngwarumia pano ngwarumia machine ngwarumia mwenje ngwarumia yode namna wandu wafikirio anga bonsikada wa mwenje wa urumia hadina wa urumia hamaji wa urumia jo ekezengo hizo mzifikiri ou proposer ou la haono wa culture haono zila son tipi garanto bourse garanto ma médecin d'ici combien d'années garanto kanama combien d'infirmiers combien de médecins combien de garanto spécialistes garanto likodi za mhono hazi garanto jore bule mna shirika banu ba hono andu tambia ngoza maji au Theodora bele jotongelo chinji au ngoza pa garanto umde alifanyiliwa na rugo kadha
wakati yo ando uhuzo wana madzi wana boisson volo arume e maburueti zile ashe zilange jozilo wakati yo ganzo mishana omonti yani rengeziwa wake urahafu iyo de misaidi ya arume unono ganzo ina mna jerjo honda machine za IRM ma wena da wirjo honda machine za scanner ma da wirjo honda machine za eco mnasula mbali paka upashie wende wafanye IRM mala kadha na kadha na kadha. Alafu kama ndo negosia yodo wakati president kufanya voyage yende ya signe baada telefoni baada ambassadeur ine consul na ministre des affaires étrangères wafanye zile ngozo ntipi wa prepare et terrain wakati la president ndio ya signe mkataba e ma journaliste wa mdunga yende onekana msafara hundo ndio rumia jao cha president kana utojo ujipermete ya chupashi hata kajaribela ndo arumwele dima kajaribela ndo arumwe maji kajaribela ndo arumwe mwenje ezetizo pia ngwendo ngono system abanunga bontikata abanunga bomwenje koko ujobira bontishe leze potono mlenje no upepo ne kutsu abanunga bona system woko enujo badeli kali kujona chao abanunga bomapano age video mdiande mjuma chao ngabala manta bokonge jotongeza emazofera wadenda chao yode namna ndo kufikiri ekamtu hende bahanu wema expert wende warenge neema ila wajeni basi mitsa mitimweleshani bana iyo ndongo ya lazima mdafanye zile rasita timwelezani bana yokana eke ujoja bande Azali waliho Azali haisango endo zahe owalo harumwe bwanangu wazijuao yabo asina besoin ya maji na mwenje na msomo na unono na mahakama garanzo hazi ujenda somo haja yatija kamlevi hau anza yadiwazi yatija chado fironge yani kwa rali kume yatija ndo mezi ya kuja jobo njuleni kuna ndo chao usomo ngasina besoin eti aturihezi yabo haina mtu joka utafanya zikenda kwa hamadi lapitali yaho yani maarufu lapitali ngebidi yo hamamili amgara tuhuni karali kume ekema hamili bire lapitali keja timu karjuhuni karali insana ekema hamili lapitali timu karjahuliba abo ngojoenjeza ruunike rali kume na sana ngojorinike zela kile usiku kadha nganzo reali kadha muda kadha wandrwahahe wanzo kadha nyinyi ngamjo bade ma technicien sisi ngamjo kana wandrwahahe babane mfuro na hizo nganzo mndone seja ujao urinikezela kile sahiasi aboshini wao walisaidia wale dima no mwenje abo rusingo walisaidia osha hula no match abo yo keti bure abangar wanikawale kafu worsojo joli rumia abangar wanikawale wo abangar wanikawale ebo garimelaje warinike neema ila abonga mrenga wamba hindu yota mezimine au mahamine mwende sana récupérer ça ça yabo iyo de négociation iyo de diplomatie bomtsona mloni show chakuna ujua rais ufanye misafara machana maili karijaona signature karijaona négociation karijaona wajeni wa haja karijaona chantier shade mbala pitali ngunde tsige tukaptimu kena kaptimu aruma mfukare ça se fait pas surtout ba hindu waoni machinwa yo 6 mois ilazimike la pitali timu 6 mois la pitali machinwa wa hao si ono jumba kula ka hao no Val de Fontenay, tidat karmo chantier yo yap. Mais ici les jumba ilo na so trésor ilo litimo pia na ilo jumba boko ngwae. La plus ya titi no étage 10 étages. Azali kuna mtu kanti wanu todo pashia basi. Wodungana na wandu mwenda mugula basi mozimbaze mba mwende hache machanze nesikani. Wana wakomori kwa fao wala kwa tusoma wala kwa tina maji wala kwa tina mwenje wala kwa tina msomo wala kwa tina jau alafu siku weka yao ngani na bunchili na walevi mjemdo amba rais ngebidi abaki bana muda mwinji kamtunda wanadamu au kawakera bunchili na hanyo kati wando mada wanu alafu uvaesa wana na wando mada wanu we move tituange yabo hajua ukawa o shababi pia wale uni kwa mvinyo ngo hulango tungo ula pizza namba we hani kwa mvinyo hano hata jangwa boka yande mapesa yao wajoka tiwaone sele foto la kana twinge na mapesa yani wajo watoja kana watoshenza shonga wala ya ungajo ulitosha urili divai arinike mapesa aisa tuzu tsawanu wa mro urenge kupila wana mbaba hao tuo wa mro o watwana wa mro bahewoi nganyonga mtsugo jisano jwamba na woi bahengu to parata mayoka washila hangwe bane mwalimu namba ula usiku uja anu kweli njahunda opposition ya wanadamu wako ili banu tunda machui na mahindini amregeze leso arengeri ala hululeso na kasketi na tiriko na yawandu kwa tuna mairua hala wanu wafao kabati banungo ya kibinadamu wikaya wanu wa yenshio shawamezi na machui na malaba kati nguparota mabayi wandu wajua adu ambachao amonge yabo
aina ungwa mba ukana banunga mtuanza Azali ala wenjie timonesa nena mna urumanti dans 3 minutes. Qu'est-ce que les Comoriens ont besoin? Wanzo maji, wanzo mwenje, wanzo mahakama, wanzo unono, wanzo mbahasi, wanzo utoka mwade ya hunde balapitali yangaliwa. Ils ont des îlots d'urgence, des îlots prioritaires. Et ils ont gardé quoi zifanyaji. Narangalezi ntizi ndwaji, ngasi washashi kartini izo, nasi ngasi na fi, ngasi na hawa, ngasi na mimea, ngasi na lavani, ngasi na bwejema, lona faidabo, ngasi na gashi, ngasi na kafu, goko, ngasi na zaha. Et c'est une vision que Dieu lui. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous souvenez aux amoués de technologie, après on fikirie Europe, Marekani ou la roule. Nana on est Allemagne, on est Angleterre. On est consul, on est ambassadeur ou là il faut, on est membre du Canada, on a besoin ya jau jau motimili d'arune. Ok, on a besoin ya maji. Abale ma Turquie ou à Harumando aux amaji, ou à on est Turquie nantikada. On a besoin ya lapitali. Ayabona nwene shini bango jushinda warifanyili yo waona ngozo wa mama lewo. Angena nawo ne Suède ntikatha angena nawo ne Emirate bango ona bamanzo nifanywa na supermarché ahunga manzo nifanye pare ekapare ndawo ne ma japonais bawa uja. Okay, ngamina kafu ngamina mfinga mina ja emba hindu ya tujibi anda hivi boja projet mwatimbi linda ngamanzo mdani ko peshe mapesa ina usika joka na voting ngamjom voting ngamanzo uja abo nani wone Emirate na Arabie Saoudite na jau nwambia armwe liga arabu ngamjom votini kanga manzo coupe du monde ngamjom mbakana singaranzo ngari votio abari namhule bilete ya hatu ngari jom sutenene na ndo mjuka uzanza harumwe liga arabu ngari jom sutenene harumwe Union africaine nari wone morisi bangwa jor sadia ja. Okay, et ce projet ti sati wone zenti boko do lonizo ngamparo ya ambassadeur ngam ministre des affaires étrangères le consulat na wala ngo hadisio hata wafikiane waonese ministri wa wala wa hesa barzila na zila ni relations diplomatiques ya wakati yo risale kubaliane zifanyishia rais ngujopashia ende ya hadisi ya négocier ifanyeze signature ya bonge jo lazima hazi mahamili na jau eke waswili haya wandruambe umsafara wala ho eulanda hubi sabaru wakahwenda hujaje ntinge juka ustafidi ndogo hiti yo de namna ya nti rumaoni wanadamu. Kama journaliste wanaondo walona akili wao usisema swala ya uka ufanya misafara michi msafara wa redo ramba hula Almanya hubiri Rusi hubiri jao izo maliza wa Comores wa bella hindi enga wa justafidi hindi utwela ule unjaloteli huli mrengo wa Azali wakayo matafanya mbiri mjezanyu basi yitide namna abo nywandu Azali muelewe namna urumati au kamjaelewa emana nizele zao leo ndabona isani wanawe mahalari wasiliyo ngamjuo ya ukana wenji harumanye jokare shindi shade bwana woi zizama haukafira una na mavushe na mabuhu na marindi na majamvi waisawa olo oandru wala rumele bunjilo lazalo wenji ko ujoju wa bilete hauka wenji wala walevi nirudi nishukuri hamara ya saya omji wa ikoni mtukufu no mji wa misame huli wa waisawa ramuwa ya ukana mwana hatu mwana nyasi fundi watu fundi fahari zangu ya kauzamba rungo za kweli nimwambie ninyi wandugo kode mjoka ujamtawalienti sharia maji mwenje msomo unono mahakama mbahazi izo de zamano zilo mpima rumenti ya hatu eke kamjasifanya abo mtrahiso wa Komori Mwenyezi Mungu jomangamizani zo ndi sura kanzani mwambieni abonge abo Mwenyezi Mungu jomnikani ezakheri biidhnillahil karim la ilaha illa Allah baadara mwambiani ezahusu ya ukaburkina Faso mwambele zedua ni maulama umdaza ngamtahadharisho eseni ngamtahadharisho ni wandwashahe majeshi ngamanzo wandwa mahanyu wafema kafiri ngamanzo mjemdo ni danyu wandwa mahanyu ngena mwarongoze ke kamtutaha ni wandwashe waho wandruoseni ni wandwashaho wandrwahahe ekuru ni wandwashahe majeshi namnasihu wandwa mahanyu namna suivi oando mahanyu na makonsei mtijoero wa ontondo mtijoero wa ya uka watafanyisha mbidi besafara lelo ensi hatungari recupereo na msilimu raha
mwejane de haja Firauna wakati mjoka anza mwambe na mdisami babala karajaka Azali ngari na ukubali inde dernier avertissement rimnikaoni enti hatu ngarjo irekipere haina mruna tungwe mahala anzu ya kai na mkubali ezi nyama au ka haina ujojibali ya kinyama ujopora kinyama uwede mleve mhadi Ismaila de hamba haina mru mwenza akili ya ishilia o wandwala jana haramua ya ukawanu kwa tina zohamba na mprepare o wandwanuri wazie watijotawa rirekipereze mali za hatu. Burkina Faso, le pays est dans l'urgence. Fil ujala, fil indar. Intingi yo haruma sonnet d'alarme. Aranzori bezeri soventi hatu. Mone za hundra wa Comores maore. Warendo amati hintu yo asibabu de lefa valu la rengeti hatu Comores. Le mujilo la jana kabati mbamdu ya kaurongo wa haruma wandrwahahe wedi wa CRC ya mbarugo za mradi. Shangu watu hamba haina ati ibidi wandrwahahe bana. Nrongo ti uhoma nrongo projet kenga manzori bakibanu Azali atodo pashi yada ene mwana hae watina maji watina mwenje watina hazi watina mahakama ruloro hifaina usikurto dora masema binda na mweleza nyibanyi bainge mbabititi mwabakiri fura ngami ya riolo ngarinuka unge juzi tra wabo Muhammad Ismaila tra wabo msaidie tra wabo belu banyi wamenyefu nyikamchi kati uzina na unwamvinyo na ulaba na mwelezanyu benti hatu karna wiba makuloshari karna wiba walevi karna wiba mabandi ede marengeze mali na mjimdu wa nikamilioni na magari na mwede mapashida nyino androsha hanyu no wana hanyu wedi mwede mwadu zungulia mwede melekoti mwede wangare Firauna na mbalo wana hanyu mwede wangare wanu baka bati mwana ujoka na akili kabati mwana ujosoma ya tuashioni ya jende ya bengo dwanu mabunjilio la CRC ende ya kenti da ena woi na mwede bawando walingana nani lan nakuna fi yawmin minkum karno parjo mangariani izonde za hele jimbo enga manza umwishilie la ilaha illa Allah ruhamak Mwenyezi Mungu uriliso wondu wo ikaya ngari za rehema za hahe ngambe risala ya mwiso na mwambio wandro hazi omeki ekamporofite zi Azali bola ila bozakia bo docteur Ahmad Abdulatif bo Said Shukran Shemiri ila nyini mjua woni ngabo wandrwahahe commission d'administration ngabo wandro hazi omeki ekenga profite ya ukaka bat sirkali dhahabu ya wandu yarengwa ni laila no wadunga yao wamba kwa tuili bata laila jia tolo hazini Mwenyezi Mungu alisom Liban baada de fedhe laila ya Paris wada ina nazira shanyi mwabaki ngani hamanda au hauka ngabo wandu ndanyi mtuanza mlibeta dhahabu ya wandu na mwambio wandu wani yokana nga mumdu yoni iwo ya ukanga wajo umbwa haina mdu ya rengeta dhahabu yinu na haina mdu ya saidi wandu ya rengeta dhahabu yinu na haina mdu tomzinga manyo dhahabu yinu itiliwa na zizingiri Allah yekamtojo jitwa tisanga mmono omiso Azali njaba nga mjokana muwata iho ijokirini ife ijokirini kena muo shanga mumlahoni bana amumlahoni bana yauka ele shirika la hanyu lomeki Tanzania wone mwanadamu Islamu Tanzania wone mwanadamu muaminifu Tanzania wone mwanadamu mwadilifu ntina na mmona ebanu nyima Islamu au nyima kafiri nyu anroha ziomeki nanyi commission d'administration yomeki ebanu wa aminifu au nyi wedi ebanu nyi wa Komori au nyi wa jeni kamtina irumbi kamtina ubinadamu kamtina dini kamtina banogo vanima dila mbutu enyima tandui enyima sakala enyi watu indi ebanga mazo mtongo zolu wa indi watu wazomeki kama toni mtongo zeni lu indi watu wazomeki mtole wa aya kamtuishi ngama mazo mtongo ziwa teka umunu wa inni kullama da'awtukum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum kama toni msomeni aina katina mparan
ngamtawe maema shishioni mbaye mtione wastakhshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara thumma inni a'laltu lahum timbenuliyani otengoni wa asrartu lahum rinji haruma negotiation timfariani mlibe dhahabu ya wandu ebanu mbiri haya nyo wanrwazi omeki na nyima dhamana omeki na nyima conseil omeki ebanyima isilamu ebanyiwa komori ebanyiwa nadamu hindi nyo wanrwazi omeki ya moroni enyi mabaga manzomu ilibe ebanu mdende hawezi amado wakayabo ebanu nyiwa nafiki ebanu tezefusheri enyi watu hindi nyo wanrwazi omeki mlea mabaga mdibata habia wanru mtota zingire hata basi baru wange vitao mezimili na mezimira banuga mtezao danyina neba azali o mrumoni mumsujidi ya ono no mdukun no mbalanceni mtumaza na nyinga mtu waketi mwone mtoto mtondo azali abakena ni uwe mimi bamimi amjue mana naba uzi no kanga mearu haki emana mdu wajiwiri ndi no ndazi omeki na nyi commission yomeki emana mdu atabesa mwindi emana mdu usoma wizi emla usoma utovu adabu emla usoma unafiki emla usoma uchwai enyi wanadamu ndi nyinyi emana kamtina wandu washiwa mwambia ni uka owandu wahibi ya waongo na wandu washi owandu wahibi ya waongo na wandu waume emana mdu ajowiri ndi wandu wazi omeki emana mdu atabasa mwindi wandu wazi omeki emana kama nzuma bila nuko hindi wandu wazi omeki nongoziwa ebanu kama nzoko hindi wakaondu yabo wahibi mwambilo azoya kwa wahibi mkubali mwanzi habarua na tampo zahanyu na zuzo ntipi wamba kwa uliba atabasa wajawa njia na widziwa saya wajawa tola wapatiani hawo ntipi wajawa ndwandu atia zwaka irwa kabo ntuju wakairinda wapi mwabanga mliba o mdekonesi emtojo hiba mbayindo yarali kume mjaka matomto yarali mbili mdudi hata zirali mbili zoka mtonza msito ebanu mla usoma widzi ebanu mla usoma uchwai ebanu kamtuelo washikomori ebanu nyiwa tandwi ebanu nyinyi masakalafu ebanu nyinyi madina but ebanu nyiwa watu nyinyi ebanu kama ntombo kwa luhande ibi mweleo banu na mizinga omdumoni eyampashiani yamkantiani mtumaza na mwabie mru Azali ujosubuti yaje mwabie nezo na mwabie ni banu lelo za uswe na mneti yangu ya bidii ende usoni Azali kujoida za Azali kujoida za ngamobo mku uksim billahi ngami très tranquille ya ukazali wedo za resavoti utira sovoti wakati wa Azali ukurubi si wanju mega jotsa wali fesha sikara na ukanza kena muo lidone si hatu ina mna hino inde banade una subuti njeni na benga mpresenter o Comores enamna ya urengezanti emalaba no alevi no afiraji emalesi bien ya nuwa mbokana wanwa twanza Azali ala we renjie wanjie chakwati projet sa yubo malaba madi bo wenza shonga projet do kanage lazimio mbiangalie eze besoins za wa Comores ezano gozi za wa Comores ezano wa Comores wa jozantandas o Comores wanzo maji ilanti ya jotu mbria ele ilanti ya nyora mbrianwe mbria tambu weba ilanti ya maisilamu ya tawaze mbria pishi ya mbria fuli abo yo les premiers besoins nécessités ya mwanadamu mkomori ya banganzo machine za ytsimba ganzo produit za ukifatu maji ya tre ndumbade ganzo ze kanali ganzo ze tiyo zitojo kana kutu zitojo tawandu kanseri na mbademi fiti andwa carte maungune zero isopia yede projet ya madwa ina mtujo jaya hapo mdia jambi ngamto mpiani rehemani ngamjo muona masuparona mimi ngamjo likani emergency ya umatwi na malaba na wandu kwa yao kwa tujo ya iso tabisha mtu kembo dazihiri mwade mrongo lo wade yale no mkomori gwanzo yaone yatwalie wanazioni gwanzo yafanye hazi biro gwanzo efirigo ya he ibake kuro wandu izo zonti pia e abo système d'azibisa husu mwenje wa Comores
Rantile rutuna bado mweza tsumu kamtoka na mwenchi kamtoka na mwenjo mweza tsumu de mahala Azali ya joka do bajoka mwenchi omwenje urengo omwenje ucha izoke tiba anu bobo matui ngabo mba ino pano solaire ngabo maji hawa vatila teri upepo na zila pia itongezao ezedina mwezifanya hazi ngabo mashini zirumiao ngabo dina mwezikazo haruma maji ngabo emeteri hydrogène yokana nga mdumi yao za husu hamavaju meteri ya ukaido to essence neze gazuali idwendesa ngabo ele zaidu joka karibu itojoka kuto itojoka ali joka urgence hindi saidi wa Comores ba ça suffit on est fatigué ya utabi hanyora ajikabati ndini kabati shenda au bakabati mwenjo urengo mbaza telefoni décharger garanzo wana hatu wasomeriti ya shinai ba wana wajawa ya shinai garanzo la pitali zoti mpado bo malaba la pitali ya uma toabibu ya uma infirmieri ya uma sage-femme ya uma lalao izo machine izo scanner izo IRM izo produit yoni to mujema yede namna urengezansi haruma system sanitaire ngabo ma specialist na rendera watsahe waje na wajua wafanye information na ribeho wandu wafanye chao ritunde rizia ina mbatunda wa arengele fukola himdumsha amlaza bonti amba habuwa kliniki amduna garo kliniki amjija nufanye chao kliniki quand on doit que strict haruma system sanitaire haruma suiha haruma santé yatu wake urahafu wake nidamu wake ema chanjo ezengo za lazima dazipipi nganzo création d'emploi namjemdu bila na supermarché bandu walao alhamdulillah ile nsole na zinopi namjemdu fanye ndini chao pare ngaranzo pare wanadamu watu kufoma barini haina usiku garanzo aminifu wantu wahibi hata imalizilo bonti juba no zahiba zisojorify ganzo watu kama serie wa hukumu récupérer malisa hatu wanansi wa ndanizi yakiza ya tolo hazini ya rejeziwa dhulumiwa ni kwa haki ya yede namna urumanti bo malaba shonga yede namna urumanti bo walefi wa shonga yede namna urumanti bo ma pede ya shonga d'accord shamtegeti atumda magama zomba kima hamiji bezeti za changer d'abord ya mwabianitu aliswali ya kaserie mahamidi basi watofu wadunga abo pia ni mratu ya mahamitanu mahasita mafukare mahakumi ateleda balino amwena wetena mna ale champagne ndoko ti mahamiji ndoko projet haina usiku itodwa utopashia utodungana na wa ndruenza shongara hana we kamtuva yando kamturongo wando kamtwenda yando kamtsira manoko utodopasha mweda mono mvinyone le banki bwana mwezentsiza wandu no le majantene le pati mwezimbaze mba moja mwerengwa ne malaba o mbani ya nino ndana nino janani engodo wa mbe ndoko hinda mwezentsiza wandu kutucho urongo ingeba nubonde hotwenda upaswe mba yobo utowa majwa ine masabe ne java ya uyala tsaiko ureje endate mna chambola usiyo le majantene zikale baba no wana washe pia no wa wende watia wana marambo wasasanya ele tumbobo ina usikutsore ngamvyo utwenda utola zikale hatangu tofananizo abasa beke mdungu pashiyo po ulona ma ministre des affaires étrangères ulona ma ambassadeur ulona ma consulat négocier upande wa humsomo namna jeze likoli jofanya system educatif jokane ezies jodofanyiliwa ezi calculatrice ngaranzo kana chao initamu educatif furto jabasira bagar sinti ya Comores ya kisilamu itodo jaro someswa na zio wa sifaranta basi ursomesa izo ranza wadamba karsina ndo katiza eda science zindo achibo dabala shonga ina kusukuto pashia utwenda tiza wandu hata utwenda dawo hidaba si ulelesa obale mbaho gaoja ojaza bayo mdu negosiye ukana eyo ngamjon sahid ebanu weranzo mahule yo kuja huna manzani wantijo anza chao batsamba iho umanje kuja paro rengwa wantsamba iho haruma ndoko za unono ndoko tsukuja iho bone ze system za ususante iho emadala ya iho yome mai chao wantsamba iho haruma msomo wandu evolio sof yo kona kutirwa ni kandura ja wafanya mpa medicine hapo kona kutirwa ni kandura ja wafanya cha consulat ambassadeur wa hadisi ya ministre des affaires étrangères rien de haono wa hadisi wa ende wana wakati la president wende wende asinye mikataba mbalezi ndo sila mjezanyu mjema diseze hazi inde relation diplomatique tibidi diplomatie atu mzewe atengari julwa mzewe ndi atengeza abasa chao kama na abaseke mwerige julwa ikawa ndi wanu mvinywane le banki wachongo tsumo bya nimara bihaba nyumda zimkensi yabo mtolo ishili ya ulaba na utwai na aripaka yabaki yabo ba mzeti za changer chao
tuyarengeza envelope kusomnikani jama la bashonga wazata hanyu tsanyi ma uvunji hezi unone nene tsanyi mwele mndede hama fafa lutsanyi nga mumba wa mdo mzunguzi eli dabalinu wakwe mwanyanya do uruhitswa mdata hinga ihungu tozina daina mbabahe witi mdulo na hajanansi winga mumbali ya mdo mdo wende wingura landa byarenda eli dabalinu kamfikiro kana ina katina jonda nede na some makume ni jenjeni karoma bujilo da mina wike winga sina fikira nzima ngar saidi yao kusona kabu kabu ilo safapa wengi wanzani kwa vinyo na bangi ya vuri de mala njona na nae oinomba izo gari ni endo sa mwantia watu jorenge telefoni ne babsa zinu zilo gari ni pia ile sa oi we kaka jano envinyo hapa risambu kutomu waya fa uya mvio leke alwana inde serse wando mwanzo ruanti zensiatu ntiatu ngari récupérer ya boti monesane programme vite fait ko jombe ke tsamba enda fanye étudiant no kokata amonge yanuma kaulu ni ambiao o wandu ko mkini wana ngensi hatu banda ile fahava lulinu walijonda zaloti hali amonge nas'al Allah al-azim jalla fi ulahu an yuwaffaqana lima yuhibbu wa yarda wa an yarzuqana dawlat al-haq Mwenyezi Mungu enti hatu irengwa ni asuma na Azali ni mafujari ya mzingiza bo Mwenyezi Mungu ngono kawe mnati mtiti akaonyesha ruma amani rakana mba mwenje na mba majina bamsomo na unono pia asumani haziangamisa asumani Azali renge mwana hebo Mwenyezi Mungu daina usufa jihadi no wadunga hawajiri bandi ya mafundi wamsaidi yao abonge ngaru hambi yao bo Mwenyezi Mungu oliho asumani gurumieze mvuza usoni mwasi ngari huombao urumie ngari huombao urumie izo wewe ujoziona maslaha uriso venesi hatubo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ishili ya Azali izo ya hamba izo nizo sisiri zamba wanu nangabo wandu weka yao ngwa tambi hao na zinu wae hazamba bo Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu urinike kheri. Mtume sallallahu alaihi wasallam ya zamba ikawo nonongo ndi zihawe hombono wako hauambe hoyine hautabihe mjusende yalale umwambie ukana alesedo ngamwishi yao hamba mtumede hambe ke wono ndongombi yabo izora mbao dabwandu wa ulowa au dabwandu wa fungwa au dabwandu wa tola muhazini Azali ngo tsohanza kabati mtu tovamba nkuo kamona tswani kamba biza kasketi na babiza tiriko basi ende adam owenje wakwa tujua kwa wa ulili wa wafungi wakabati msomo kabati unono shatwani ka kasketi abo wasape basi ngwa na furaha sha bali nukeli jamwambia nize habari ukamfule ihoho eli nukeli jamwambia ni ukangeta palao فاللهم أرنا فيك عجائب قدرتك يا الله اللهم عليك بعثمان غزالي ومن معه اللهم انصرنا ولا تنصر علينا kana bunjilio kabati amba hata projet shemhi mungu video ribaki lelo timonesani namna ya uundansi haraka dans l'urgence nimtinene le jimbo la Burkina Faso nimtinie ni kasida ya la ilaha illa Allah haude le jimbo la Egypte haunde la he emzem Tunisia amba mrengeze Mali nezehazi chana mdirenti zenti ya hatu amjohamba iyo mjoji wa muishie iliri lahani watukufu na mke tayari rirekiperensi ya hatu ritwahirishe wakati uja. Izo ndizo rakanza rimwambieni.